Ka Indian National Congress Meghalaya kalapun pau yang bahkan penting menbudin nek kamukot duma persya ya sangut ki MLA ki bala pet seng bat ka ong bakani kakam kadon kejingnya dei bat kaditi sincha pai ba bat un penkut hadu kabakat du unang lam kaseng uba manual batwar ringkat bat u chairman ka legal cell uba kin pham v karlingdo kila ong bakamukot dema kabadang don haying kasri kalaya chakmat bah mat kaladap penlong katuk ni sin ya kejing ya shong bishar August hajar aku salah kenal kita sambut ki amali ki bami na po kongres ndai hapor bakimi ndai bakimi hisimi parokhat kimi shwa armut hadin kotun sami sibai haktu kapor ni suthu bakatu ka anti defection law kadai baik ba kadai ban cross 70% ndai por bakimi kita ki MLAs machu ai keteng hani ma kumi ba Charles ba Gabriel haktu kapor iba Celestine Lindo Dr. Celestine Lindo idang dan ba parti te ni file ken ni complain balai hakno ko kom ba ka MDA government no speaker will accept ya kata defection joki namar kampak kelas ke 66% namar kimi tang armun te dala hadien pat hadien sausngi khar artarik kimi armun hadien sausangsngi sami soi Dr. Celestine ti salong lai te hakitu ki sngi ki sausngi ki padai lada fipet shisha ta ka anti defection law kamde ban law ta komte bakin up ban mi uwe bre howe ke sngi sami so uwe bre howe ke sngi sami so uwe bre howe ke tayo kita club lang iki kita ong bagi pet lang haju por kam ya ta kom te por ngi file kata ka complain yo speaker na thalai tu por ni file ba kam nak menong ta kom ende nakalyang jong speaker pat ka jing jubab juki kalong very flimsy ground mo ban chu ong kam dan nong rim a ru em ong penban ba ka jing file jong fi di ban file tang MLA na ban file ki member jong parti ndai of course na kalian ke parti jong ni file na ki member jong parti habangi ong kata na malbangi tip na po Supreme Court ru kila don ki rulings ki bala pher man chua ma hakita ki ruling su ki ailan pa mano na ka parti la bi ban file ta yu tingi su tho ba speaker dan kata kanong rem ka bas camp ndai ushu shna tang man chu penjelan ya ke ya ka case ke jongi te haba ule unta tingi le unong ile chipo ka high court te hapo high court ru suki ni file piang ya keju kata ka petition hi kumba kalong te hapo high court pat menta kila don kumba saw santili ki hearings te hapo ro santili kini ki hearings la bon sien hi na kalyang ka high court ban shu ong no te ka high court kala pha legally bon nakalyang ka sel ka legal cell jong ka parti jongi bat ki jing keliru ki long ki ba let's say ka bangi nila pha wat kasabut lu kadan wat ke ru nila la man penbiang lu ki ka jing ton kam joki te ban shu ong babon sin hi nakalyang ka sarkar ka kasit ka manikong le ki ong hana ba wat ka shithi ka bangi di ban ai ki amali ru ki thonyo habangi ai ka registered post tingile umno ni pha la din po ko office man di ai ni pha sai ni tu ki amali tu bok ta bangin yo proof bang de bang issue ya pharap ande at least ngila pentip ki ru bakaya ta kan tiken te ini samtli hearing ki balale na ka high court ru kum bakalong menta kila pha penbiang shu ingi dai ki evidence ki ba khambon kila kham penbiang kila ong shu ingi ban penbiang ki ba le si kan kham benya kata ru kom ya tajinya khun jungi mo bo ka high court nang ba at least katu ka case kan long watertight mo kung chu ong na ka tin pareng kanang bak yun dan chu ta ki loose ends ken tekning is mo ba da kalong so kum nuru kani kam dei bang ile tang chu ong ba ban ten snew na ban chu be thong ni ki ka bang dan jimot ne ki jimot ke jong ka congress ka long ba lanu nuru nan ni shkhmat babun hi ni ki MLA haba ki phet na ka parti sa ka parti kim dei ke man chu phet tang ba ki yo ka jing man toy cement
kimde ke man chuphet tang ba kisngo kumba kala biang lut tang ya kisimat ndai teng namar ha baki job ik election ki di ban kan mau namar ki bri por ki thap vote ndai ki thap tang ha teng joki ki thap ha teng jo parti ru te babon sen hi na ki amli for life in the page constituency joki babon hi ki dan hi tu ka sosi namar ha kanu kom ki amli ki din phet ne ho ai kun sulong manta ki bon ki parti ki bapher ki kwa ban gele ban kring kan bala ban yo ki amli mo ndai ban super khat pa kata kom na mal papor ki thap vote ki bri yu ngim dei ki ni kum na parti ban shong ban shua ma ban shua ong ban shua skam ba ki jim pakla ba ki lale ki amli tingi kwa ban pen ya kata ke tingi kwa ban tip ba ni ka kesu kala ya kam chakmat na trai ba kin pham shulong no shong ya advocate in ai kham a little bit more kham no Din da kita ikan Osman Jackson August Julai July Jadi kita withdraw na ikut di hari kita ngihap sedang nadu sedang. Dia berai August ni apa yang kalian ke Juni apa yang kita jumpa menuan. Jadi kalian speaker pada klaim hearing klaim na kalian speaker ucu dismiss dari kakis. Wan rakyat kita kini kalau bawa kita ke defect ka petition Juni. Lingkong yang kedua ba karis ka ba wong ba kedua ba u petitioner ke ba manual ide sekretari juga MPC reba umde UMLA ke nomor ba kat kum ka mekaya disqualification rules kalau kaong ba tang u remaining MLA ulaban 5% iki to be defected MLA rekidon ki judgment juga sepulkut ketukan ki asatel ki ong ba unu member juga parti ulaban file yang kemudian petition. Jadi kata nak kalian ke Juni nilai High Court nilai file challenge ke High Court bakal hubungan nombor ni file High Court kata tarik. Jadi kata nilai adon ke hearing hadu mentangi don ke basau teli usam teli ke hearing don minta. Dia kemudian minta kemudian ba nadu ke dewan kan dewan ba kadi ke hearing. Nak kalian jum speaker hadu minta ukar file eta affidavit speaker. Di nak kalian jum kemudian bagi MLA lai dang mana kan ni lasa ini nggak file affidavit bagi ada service copy nak kita service kan notice nak kita itu kimali ada I notice di next date nak kalian jungka kimali ki habar ni di kani kumbaong i petitioner sekretari jungki kolomba nak kalian ke jungi kani ka petition kolomba nimdan kanu ka dawi anu ringi ko abat peni pa nak kalian ke jungi ginu ki amale ki ba job kam ta mena ko parti Bukares ni kwa bakinya kai ia ka parti la ni ka parti kata ke chingu chune banakale chungiru mata nakale ke chungi ke lomba ngila pan abu wat hapo spekut nomor pas spekut ni hapo juga di kalsium hapo juga Bukares ngidot ki senior kita hapo spekut yang chung manusia vi nata Salman Khurshid berkiwi kita napo kutilo ba nakali chuni ni omba yakani ka kis ngina persubit buat ngina po hapo daliru hapo spelpudu krama nginyo ba krama ba kinyo ya kata ka ho krama kinyo ya kata ka jinjo kata ka jitu kijo ne jin kwa jungi ya kata kalong ba pajudan ba challenge te hadu mentaru te ladam padan ba challenge te ki instinct kanya ka an Natrai ka dai ka sin dubani ko. Lade kini sin kuni kong bagi challenge but bagi tre panong banrang dian hindi approve ka political significance da piken na kata kalong bag ni pen inuk sa ken nang ne shakmat bat nong le kam kai ke mal ka kam san perthai ke ka kam ko su ong no ka balak kentang te ka kam ka balak kepang te ka balak kentang hidup lei te long haba fitre kum ka jat kam kum kani la pipen kala ka jing le kai pipen kala ke ban kwan jing ban toy de kumi kata ke tingin de man sha pa ba u de man su thu hi ban de man sha te ho ai ba chu ong ha ni ka juk man ta te ni khap ya kita ka anya te ni kwa ban ya fight de ni ru ni fight de ba ong mang shu huri hurang shu kran sini sa tai ni fight hi ta ko de ke kana bakan pin i pat kan uksa ka bakam biang kanang banang ni shakman hadin hambot shipho khasan al ko lai ko snam hadin kin so ong ken wat ame khalia ru phimna ken man ken sting than ya ka mandate jung pa ta lawan ku ding mo kadang hi ka thamai si kan de ke ka ba mshu ong no
Kajunglong MLA Jongki kanum recognize you under the constitution. Kataru beri kawai. belum ada kes kemana Kering Kakis kaya bisa kemana? di tempat hearing sih next Kinang kena don kayo ban mo. auto yo beri. Asal to. Minta update di kat naya cakap kat nang belum di. Kemudian ya kes ke di Bengkong.